Yes, because we rest not against flesh and blood. And then you know nam any mucha and enya. So what you say? It's baby will fly all back. So I'm an any armor. Now I need to me edi. I'm not by it. I'm best sumu bambo. Na bushmuna kasa bemana run who dear the Jan and Ghana. Because I you be with the apostle the pair japadie. Okay. What the Peramuna dear, I didn't know a beer no way until I was soon shooting you. It is a one soon me beer with ya, my job party with the man, what the man dear Mariana. A gusua war. And a true, say a young arguing say what the apostle never shot a sorry I say. Now what the air other than Yami and Yankopo ye sin at the chair no do the big one and 1 year. You see the program they say, Bible say obey you know. Okay. Obey yes. Okay. Busuma busum. And the way that busum never be Yankopochi. Now Yankopo Babetinachi, I was so for saying Yankopona Quas to send yes and a fata. To me, Virginia now 19 year old pet. To me, Virginia now 2 and now send a 1 castle channel. Say a banisa. Nyami obeji dia no ono na ejina wachi ama abosoma ekwati a ono ntumi ni wo so. Okay. Enti se wan sum se nyame ne se ne se fata. Sa abosoma na obeku ati awo. Enti won kan mu se eye tumi bi nsam ne wafira batumi bi nsam. Enti se wan sum se tumi na wobeji adi ni yia ne wofiri ya no ometo ano. Enti se ebeda wantin se evangelist part obebodama ebetimi esi life. Ebetimi esi. Yes. So wan hwe no musu ya obetimi aboda. Because Amos 3 say unyame nya biribi abra onne de din kire no nko adifo. Na sa oyi kire no nko adifo a ye wo kwan otumi say ye sere no. Nti se adiye ba na sa woto so atwea osoliti adiye no wantu nwa na mo a obebodam life. My God. Nanya ode. Milia. Omo bumi. Wa mu na bu. The brain na yepa. Ade. Sense so mtoma mi no omo san to omo bi fufuro. Ma boka hunu. Omo de aduma di. Omo de dimi. Na so wa so ode. Oh, Milia. Me no wa father for so many years. You catch us so here bibia. Bo mama ni e na me die ni huma o. Asase. Woni Saladin Company Limited. I want Sassy, I want Ghana have a beer in Sassy. They want to up to Ghana. I want Sassy, I want Jerusalem as a bear fiena. Sansuma Akatapo, I will Pokwasi, Sans Otumasi near Dodoa, and I Dentra, a Kaswa, assassin litigation free, Luniversi, to copy anyone. Then get the one crown and say, Ukuta car. Now they pass us. I'm sure car no one, no one car. Oh, you don't mean it? There's some gas in the Majis. I say, oh, I don't know them. Oh, Milia. Oh, many other patch of my big cobra, one patch of the patch of my big cobra is consultation. Akwaba Stronko and Komawa Washem Sabre, Ewutuma GHS, so Ghana Wahala Jumedie, and Ebre Ason Selmuson for Muniaba, Equia Sikapa Mede Eba, Ababa Somona, and Sandubona, and Edi Atrenchie, Ewo Meyi, Emu Alpha a year, and Kofo Ebinum Elhon, Nitisu, and a year asofo, and celebrities. Now, Mobekaya, a yes, you one din Simbi, Ababa 2 a jam, Alpha a year, Mama Pat, and a Biomunso, a year Tracy Boache. I would chill man at a year Tracy Boache, a young Profobi ever poison no and I'm so Emma Obeshere a yen cry and qua. Now I am a mere evangelist mama party and so edia. Nediano ever qua yes, yeah, wo chica, na sebio, and Humanu Mubiatiti and Nuntino, what say a DSC a form now way you know when I just said damn boomwa and I won num. Nasa in some way and then I'm so magana for the one I dream why you're moccasin in your woman able to say ah debut. Na ya ma medam ba wo baba bebo no eyesem nyame mu na wo ba ye no abosoma wo de wo mu ya adwuma no wo mu bu ena afuo enu nti ena wo mu pese wo mu gu nanimu ase anase eya atro ne na da won sakra ye nuti na sa en social way ebeba eye ne so ana ensem way ena dodo na ya bone beda ye de ebe so no do for mami twem ho emra ye ba ya to ayensem no eso.
for yen say eye breno eye odifo Jeremiah Arthur ewa hanom aye ne no eba bedo ensem no emu esuko eye nyame nipa nyame eyi no eye Ebraimu na je se de Bible ne eka ne se onye bibi ekwaji se wada na di ede a kire ne nko a edifo na enu nti no ye beben no na ya je eye ensem no emu enchemu odifo me mu akwaba yeah bibi abokodi yeda Kristo ase odifo ye mame evangelist mama Pat nen sakra ya wo sakra ye eba Kristo mu Ghana fododo na sofo binom akasa ede afaho ebisi ofri nyame ebisi wonfri nyame na de abemu krampa ye tete se ye mame ebedrum re bia na se enche ye mame che se bio obetimi abodam ede ewo monten eso na ensem we se de ye tete no nukure bi ewo mu esa wo betimi fri na bosum abanyame mu na enumu no edambo etimi aba no so na sign na ebeye no mechia too much TV okay media TV mechia obi bia Agradaa nhyira obi a ohwe yen nshaunso mechia Ghana asofo okay mechia obi bia akoma na nadwin edi TV achi mechia mpanyimfo mechia ahemfo nkran ahemfo Kumasi ahemfo Ghana ahemfo okay Ghana asofo Kumasi asofo nkran asofo mechia obi a mechia brempom mechia titiri na menhyira obi bia watemenka okay na me kwa wasem so you see Christian Shama yesu shunshun enya hona okay and the Bible said na edano yesu ko Samaria okoto oban bia na osha nsu na osra ne so omma ne nsu no na oban no ne yesu yi ano ohwe ne sa ana oso oba kokofra ukunu ebrem oban no na no se menikunu na oso waka no kole yesu hye no nkom ka hintasem kire ne nyina wie ya oban ne begidi ye ehu se ampa Onyankopon da hintasem adi okay enti enye enne ene ye da hintasem adi ana enye enne ene odifo bi ana wodi hunufuo bi ebeka bibi afa obi ho yesu no oban hye a wosubura na no oka asem bi akire no oka na hintasem akire no patwati ase oka na hintasem ye den akire okay enti se ebeda mountain se evangelist Pat obepodama ebetumi esi life ebetumi esi yes so wan hwe no musu ya obetumi aboda because Amos 3 say unyame nya biribi abra onne de din kire no nko adifo na sa oyi kire no nko adifo a ye wo kwan otumi se ye sere no nti se adiye ba na sa wotoso atwea osoliti adiye no antu nwa na mo a obeboda life na no nyame na echi na so ana abosom no na ehia no enu nti na wo mo beye ne sa you see the program ne say Bible say ubeye nyina ye no okay ubeye hia ye hye okay osuma abosom ana weta abosom na ba bedi Nyankopon achi na Nyankopon ba bedi na achi awasa wo fa say Nyankopon na kwa so se ne se ne fata untumi medi ni na wo nante ne de wo pe untumi medi ni na wo ntu wanam se ne wanka so hwehwe no se eba ne sa nyame obeji ni di ye no ono na ejina wachi ama abosuma ekwati a ono ntumi ni wo so okay enti se wan sum se nyame ne se ne se fata sa abosuma no obekwo ati awo enti won ka mu se eye tumi bi nsem ne wafira batumi bi nsem enti se wan sum se tumi na wabeji edi ni yia ni ofiri ya no ometo ano eno na nanso ema eya na asofo bi no mo eya ahwiase etimi ba ede ema wo mo ana ningwase bitimi eto wo mo na na yes because you see onokura de ne de a different way one no you see Paul na oyeso na ochidi ya no ana obeye Paul okay ya ntida se osan esisa ni status ana wo senya kwa akiri ba wonim Jiwfo na oye adwuma ne de ma wo no omukutia Paul sa Oma fa Paul ho anche no because amu try say go be kunu kra to agene
Enti Bible say Paul nti enkrofo bi ko epo so omo nidi omo no because of Paul nti adenti wasesa so na ba be Paul. Acha say wo se free eye bibi eye bibi han mu a omo ti wo so atua. Yes, because we rest not against flesh and blood. Enye ya na wonam eni moja ena enya. So what you say? Enti baby wo fira all ba. So wa manani ana ho. Na wa nyitiri ne edi ammo baye. Besunsumu Bible. Na busmu na nkasa be mana won ho de adeja na nti Ghana. Because anyo bia wo de abusum ne pere japade. Okay. Wo de pere munya de adentina ebie na wo yenti awoso nsum no biom. It is a one nsum me biom dia me japade a me de ma wo de ma de ama me na. Egusu a wo ho. Ana two say eya na adwen say wo de abusum ne be sha asore na se. Na wadi aye ada nyame Nyankopɔ yensi na twetwe no do ni pegu na wadi etwa. Odi for say ye kanisa ye be say enti eye bibia se. Ye nim say ye se nyame tumi esosi ne eye tumi bia. Enti eba ne sen na se me free tumi ye enkane na bia na me menya hu eye nyame tumi no. Na me wo eye ehonum se me sum abosom. Na me nim nyame e na mababa hu nyame. Enti adenti na ye ba maba eye nyame mu no tumi no entimi enjeme anase entimi emmo me ho ba empo se me mfa me hu nyina emana. You see, me bese me ma atiefo omutie yeti ase Christosom no eye more deeper sine de ye kunu no because eye mumu so enya honam so. Okay. It will be bia wade honam pese wo ye bibi so Nyankopɔn nyame onye tu. What you say? It will be TMCC ayo. Wabeji asori edi. Waba asori beji Nyankopɔn edi. But na brabo ba kumienu binti no. Esande no miya ba beto no so. Esande yade ba beto no so. Esande ohia beto no so. Esande enubiase beto no so. Obi kura ba beji Yesu odi wo prematurely. What you say? No madudo na hu ni say obanyame mu na ye anase no ko wo na busum mu anase wo ne boni mu a ene ye. You see, Bible so bi ntimi nsuma wura no mielo. Na nti so wa baba beji adidi a awose wo ye full committed. Okay. If you are not fully committed, the enemy will come after you. And Jesus said, if we are sudi for bad and chain, and assassin sudi for bad and chain, but to buy any BB enemy into a sangoy. But who you buy any BB or na tese se ukobo so ana wukọ eye konfo bi ho malam bi ho dunsini bi ho ekokope bibi se eye ahunyade se eye ba se eye den na won saka na later on when ni beba ho so hu ni se ba bi a wukọ ye no enye enu nti wafiri wo no ma eba no e wo se won fa kokọ ma bosom na konfo na nsuo no nsuo ni ba bosom ni ba. Okay. Eba eye ni pa ni Onyankopɔn na ebo nyemom utiri na wode ko hyase no e wo se breaking na you free wo na enye sofo bia so na betumi ayesa enje wo grofo bebre omutiri hisa abosomase omutiri ahisa abosomase ba e benya obi aka to so wuji Yesu duwe no asabi bia no wasa wo ye so oje ba kwa no aje oni ni fiefo nyina dabi benya ba antisa because wo free baby e din na wo ba enti wo na aba beji Yesu wadi no e wase wonya Nyankopɔn ne munimudie yie no watime nam saa ne mudie na wonya aye no so eye kunimudifo enti mama part ana wa Agradaa se wa manani anawo na wa nhum Nyankopɔn yie a asem abatwo no wontumi enchina na che se eye Christosom a ye hu no se eye eniani ana se de ye no de eye eniani nyame som na ye som. Because it's a worker say more spiritual than physical. Anything else I physical word mu. Enti na ekwan ben so na abewu ni say wo sum ne hunhum na enya honamu. Now Bible say oba na sema na medika aka. Yeah. Yes, eduma bi na oba no bi say Jesus say ya tese ye dan me say Jerusalem ana bi poso nko na no Jesus say oba tie me. Na no kura ni say enya be poso ana Jerusalem and woni pa besum nyame na emre bi ba no kura sorefo besum agya no honhumu enti ya sum nyame wo honhumu ya sum nyame wo honam mu obi a wo sum nyame wo honam mu bia no wo hye ase wo abrabom
What I say? It's a case of somebody now. Me na ye dinner, you know. Or your mom, and to one. I was some young woman. And you can't do 20 verse 22 now. Bible said, "The years of women go no can say when you won't come." Show me I be showing now, and I know now. Okay. What I say? Yes. Tell me abra bokra ye kan. Obi wa mo na o want me mo tell me abra bo. Na odifo said ya wo kan say wo free eye esumu na wo ba ehan mu no se bibi e na wonya e wo esum no say ye dan ye japade e wo se wunje mu emfa ema na Bible ana say twiro no ma ye ti ase so say kamia ko yesa de nyina no ye wate ho e de amayen se wonya e de ba eye nyame anu nko ade wate ho enti se me fa kwati kwan so ana say me ko boso mo na de kokonya eye edan me di nya esika na enemani aba me ho so na maba eye Kristo emu a se eye den amaba na nko na amaba dedicate eye edan no ana esika ne de amanyame no ho ate ana enye sa bi be hia Yesu ana Yesu ka che so ko ton de owo nyina ma hiafo na be di mechi. Okay. Ne sikani ni we na japade na wonya de owo ntina eye ne den. Wo sikanti wo reject Nyankopon akwakoso boso wo som boso wi a wonya ahonya de awie ye no na enye nyame na be gya wo ba boso na akasa be mo akoda what you say ba se nka ma be nyame mu ntia de ntina na basa ni enkata me so enfri sa boso na mafri ni nchen one say the problem na wo ho ne say se si ame no ka say wo ye adwuma wa ha ana wo si wagyan okay ana wo ko baby foforo ko ye adwuma afa de bi ada baby a wo si wo ye adwuma no wo sori ana wo tia wo sori ana wo tia se ehon na wo ye adwuma na ha na wo ye adwuma okay what you say okay it's woro eniama na wo ya edisika ne bra wa wo suma bosom no wo si wo ja ye obeji Yesu wo suma wo ye sa ne ma no ebede na wo modam wo be bodam na se sika no me de ya adoye is say Bible no sia ne yemfa ye sika yemfa nya adoye yemfa mo nyanka ni musia se me de ya eno enso nyame ani abaifo ya adoye eno enso nyame ani ana enso nyame ani because the bonya ni bia na japade ni na hunya de akure nyame mfa wo enti sa wo som bosom na wo de oja wo de wa hunya de obafa ni nyina ama because of sa wo som bosom de wo ni Nyankopon yankofo bia ni mutam asia enti opa to we say japade nyina afa nche na wo fa wi ni so se bibi foforo ta ye kira ye free awrade ni begina na de free no na nyina da because when ye ya ma Kristo som na ya ka me say ye de ni be di agro ase mo asofo na nso so na mama enioma ye sa asofo de enye obi a ebinum what you say okay enye obi a because de bia me ka say bi say Yesu e ba ye kura no still na number first prophet no mo ho na a different trap word okay it is a different trap wa enye de what you say it is o simple sun kura na oba ya 2 weeks 1 month o se me ye nya bidwuma me ni paguni na ase wonya say ni pa no wa he kono ko bu say papa don kamulia emre tinti o de sum nyame ya ne wonya crowd ye egu ni na ase okay ko bu se mensa o tabe obexro bravo breye wo ba gidi ya 1 week 2 weeks peno nipa bo homa ade na wo de twi wo mu baaye what you say abro bia ni musa wo ya posom anati o e trust o ene ma ben na wo ye ya bedun pempenso bia nipa beji wo ji wo sesese de aposom so na firi wo so okay ni wo ye bia tra aposom tama wo som posom na ni ma wo ye na no na ogusu a wo ye eno na ogusu a wo ye na akopɔ ye nsi na twetwe wo ba ya eno aso na ogusu a wo ye nipa so se di wo ji wo nya nipa no wo he obia ni ntan obia ni mre no what you say sa wo ba be die dia ye bompa ye se mukura akonfo ho Ghana nyina kura be gidi nemo on hweye no amfa niama anhyase because God is greater than her na enum no ye betimi aka se ye hia dan Bible si ba bi abanu ana ba san be hia na wo ye ntemo ho enti se ye manya sika e de free akomu ana probo mu na me de akwa to asore dan ya nyame ehunhun betimi aba ye dendue ni mu you see our God is the God of forgiveness okay he always forgive our sins okay se ayampa wasa sana ade agi Yesu adi dia Oni we say
to me your page that one. Okay. And Sandy yenya. Nyankopon to me won tira wa na aba so. Obi tie me nka sese e. Osimi pe to me ayi Nyankopon adwuma. Okay. Me hia wode ye Nyankopon adwuma. Ye page that kwan yenya. On na wo paso. Eni di no me. Se wo pe to me, wo be ye to me no wa hen. What you say? Obi tie me sese a won me no wo kasai. Shum ya bia bia beto no so. Awade sem bia ba beto no so. Enu bia sem bia ba beto no so. Etu ni fie ya wale. And obeti Yesu di wo wani ya pe na wade ni sa break here. Busa sa adentia. Onya wade ni wie ye niema wasa waya no. Eniema wonu se obi bom paye pa wade. Onya wade ni wie no wada mpaye ne bo. Eniema wo ye ye ade sanhira ne baaye no. Se wo jai pepe pa nhira ne beti akọ. Na se meti wasi ya se wo bom paye di nya bibia e wo se wo do mpaye na sustain ade ko. Wo be sustain no. It's a sa Agradaa ayampasa wasachira ya shisha tudanim abosom ni abeye onwuma na oyisi no ebe kuweti ano nanso so se ayampa ni akomapa se nyame na afre no na enye wono na afre no ho se obeye nyame adwuma e woten ne na kura kwa so a ne kontompo ni adada bia kwa ni azabia e metumfo trongu nkrofo ani a osoro beje na kwa na original na obompo ye chire Israel ame na o kancho wade se when you how ya mane e finish obeye frɛ so Isaiah 38 no Bible say abra wase ohene Isaiah ko kancho ohene Zakaria se onye ensamanse no all the kwanya be no adentia woni Nyankopɔn wa apam wo soso de bi apam bia no woni Nyankopɔn ni abosom na wa apam na be de ne say Nyankopɔn na do. Okay. It's over one market. I will be a nakedness and I will shish in the gagano. Say, Namen come over down where the jar. Say, O Cassa, a year to me, ye pet and a yenya. And me, shed that and say a year and you may be, I say, a cacra, Eddie, and that's so you share. A brand some or war early, a one more, not just say, or teen, I may and yes. And no, what pay and I will nye. Was obusaye so be so wanti nyame ne no nyaye se wa musa eso wo da honom no nyame honhom na be friend enti eno no na twetwema so kakra you see Samuel etia solifie osom ne sofo panyi okay osom wa so dem okay osiesie aso dem okay oye de Nyankopɔn so onye okay oye trustworthy person okay nyame mfa na honhom mankrofo ontimi trust wo mo nyame de na honhom mankrofo trust wo mo eyeye enti Samuel ne Nyankopɔn trust ne se obeye no kwafo de ama no adenti ya wo ne ketekete ne de ne koto aso dem okay wo so de ya wo keto afo anto aso de wo to aboso dem and you see there's a far difference. Okay. Into one onion no not too many brown onion not too many brown wadi etitio and then the buyer and was sorry ya and was call papa or besides all flame down and was sit there na and then asaba will be on flame was I go back I just say no you are bofra utie into city a yes enough not just a 2 minute workers ye pay and I no yes and yeah by fasting and prayers now the name will say obey obedience no sir mama chiro dear okay to me obia your fasting anya also but we need to be where you suffer obia fasting that but we will to me okay what I said and how long are we fasting amount to me nemo sinimu dia wo Nyankopɔn nsɛm ne mudia sɛ Nyankopɔn na pamada wo ni nyame ntam no ɛna di tumi ba what I say enti power na masa keke enti Bible say Roman 1 say eye tumi ne yɛde yi Nyankopɔn ma adi ɛkyerɛ eye tumi enti sɛ yɛte wo ye Nyankopɔn ba kora eye tumi dia ne yɛde mu sɛ Yesu ye Nyankopɔn ba eye tumi enti emprahe anase ebreben say ubenya mu anase ubeye eye Kristo ni anaso for how many years and for how long ena tumi no wonsa ebetimi aka obetimi aga say who lay off hands and answer who cast out demons you see na me honhom mo na ebetina wo mu because we timi start enne na wo wie enne okay what I say okay. It will start you from somewhere na do about the do baby you start free baby o and gradually you quantity esomo ya and sana power no e will easy
Inti na just obi ntimi mba nyame mo 3 months nya the power no onka say ole. Na wunya kra na manifestation of power, now how can you manifest it? What I say? Okay. Say you the mouth kra na, you wo kwanya you first way you will easy. Ya nchira ba wunhunu. It will hear baby or better someone. And what's now when we send you release power, send you a soft for the casa, send a soft for you a moniama, and I obey ye, everything obey ye, or did for the whole Israel. We yet to not be a so return than you now buy it. Obia ananya mini pebia na wasa won show obia se. Ansan na ye wetimi edimu wonyamsum ni mu anase nyame dwuma emu. You see, so one show obia sure you make so many errors. Okay. I will show you share a free baby. I was some brown massive near chill free baby and sana baby na couple person. Yes, and then yes, 50 yarn, you bet yes, your hand in a bonus. Okay. That's all you yes, he is a God. I didn't know we go bonus and for 150 hours in the but our brand massive. Extra name the change in here. My church no kwa solid sa kwa pim so be 30 years. 30 years it will call you that why your bonus. When the bonus your honey bonus crown was in self fata. Because you are greater than you was a chairman. I didn't know about chair. What I say, obi tia men kase say we young pastor. I'm not to clear kuta one senior pastor ni. Now so we dear kuta no would be. So prepare me dear. And free the Nazi because of some work, don't know a chain. Baby, and yes, I will call with the pimp. What I say? I a damn Prof was a problem, a damn Prof was a year. So, when you have experience, or could tell you, dear, a quantum go back to from Shuma, quantum go back to from problem never solve. But so from Beniphobia or her say a year in junior pastor, what drum the channel, or what a young was run the channel, they will all your moon to me or no penny to me, and you know. A year didn't say you obey opinion, so a bachelor a year padano, and I know a year and your ma. The problem you said, or soft would be when any brain a sober and an answer, never. I did one if he said, so who be proud, then arrogant, but so it's not a pump and one. Or be two at the issue. And dear, now your children, some bars, I got time. Okay. Because I'm doing it back. And was running back. Who Nessica, now pay you a bit now, who suffer pay no more better so. And you're possible. But I won't bring once on Pewasam or Pewasam because of humility. One more Brazil. Only for this and then, Mammy Busa said, Obiana was said, one conquer share a year so for be and I say, and sana, what me at in the home so obeying and do my share your mammy, I can say, yeah. Bra was sunny every a year now come, the young yarn say, your bonus so every year and cherry within 3 months, now in 4 months, now I hear evangelism on Kakanka crown or liberty, sorry. Later on the young yarn say, I feel, or lay a year hands, and can stay out a year demons a year or won't unqualified, but I don't think a man busa a yes, and some. When you experience it, if Rabos and to another abortion, some man, 1 year and was yourself. Oh, okay, okay. What I say, Nyami to me no what day yes, so oh kind of son. I say, you must how. Yes, you buy it, 12 years, and yet is so quite so there. What's in interview? Will be until years to come up to 30 years. 30 years and send your bonus so OPA. I be yen century in Yama, my dear. Excess, you Nyami flame will be at ordinary yes, you know, for some time and send when you know. One can say when you won't pay because you will sick. And to a no crowd, turn I saw dying that. And what do you do? Says Saturday, Benny, may I can't come and I'll say Yamijuma winning. Yamijuma will more. I was so my you. Okay. 1 year, or Casa, or action. I bet you let's say Yamishu, Namiban, a woo. It is a 1 year, so we dear time with social media. Now so about the dear back. Now sat now said dear time, say was yes, and what it didn't cross waterma, and the NHS a war such. What's such a because of some now yet? But I'm not just a massage and see a night so tiam and now so I'm mean few. No. Bible necessarily bore Cassian and Quasia so. Romans 6 said, you were my bonnet. Why then were your bonnet? If you be anywhere, Funa the other day, be this a barber chef, if you never saw the about be done. Okay. Into Nipper Diana,
abosonshum ni paduana na ekuta na otime di ye bone no sa abosonshum ni paduano waso abeji Yesu adidi a waso ma na nkwan na sa abosonshum ni paduan ewu ene na chese eye ensem a ebinom eka ne nyoma ekoso na chese ye maame owo eye kwantwa ehu behia so obesan so akọ eye ntitiye mu na wakwakofa eye emu kakra ansa na asore krampo no wa start se wo beye a wo beye na so baby a wo ya abosom baby a wo di abosom no anya bia wo di bibi share form okay ansa wo di oh wanya bia wo di bibi share se ansa no wo si building na sisu because I want wo ye na abosom se ontumi kan tire Ghana se wan fa bibi a share form eda no abu eda no mu ngui wantim otim nti dia na kire se de share se na waye say yetimi dedicate di manyame mane yeyi yetimi efre nyame honhom mane ebebetine mu mane yeyi wana be frɛ nyame honhom man ba ho no say ye den ya wo asofo obie na asori we invite archbishop mo we invite nkofo dodo na chese ye archbishop elect salifo amako ya papa bishop Duncan William no wo mo keka wato nsa dia form enti for all you know ebia na wato nsa de frɛ wo mo be dedicate na de dan na say ye to yansa de frɛ omu nyina ni nyame honhom be ka che ne se onkone no be ko okay obetuma to nsa frɛ omu nyina batu bi kura na omu ma wati ase ba se nyame honhom se omu mra omu be ba be boa ase ni nyina nke ye nyame dwuma enti nka hunya se obeti eni ansa na watu anamo Jesus was led by the Spirit into wilderness and yes was sorry na okọ sere so okoye fasting honhom na de no koye enti osofo a honhom fa wona tene obeti na honhom na ene nipa ne enante no wo bede wa hunu se honhom we nyame honhom na honhom we emfiri nya eno de a personal relationship between a man and God basa so for mumu binum timi ka se we wo mfiri nyame we wo firi nyame ono nyame na de akira no okay what's you say okay ba me many time I was ane ma de me kan se onipa bia ote benka onpetumi akira kwan because se enekra yeti Agradaa nka na se eyaduro na oyisua eyetumi a wo pa akira kwan no eno na ama na duru sa enti na chese se obi ete won ka no wo petumi akwan ben so ena wo benya eye akwanya no so obetimi ni wadi eye ehia onpe machira kwan ewen onde onpe machira kwan afọ me number no one frame aja ase na enter me die ye kan krofo nyame ama yetumi a ye nyame ama yetumi nyame ama utumi because onyankopon ahini enye kasa 1 Corinthians chapter 4 verse 20 yetumi to me na ye adwuma enter we to me a ye de sanyalewa to me a de bubu mpɔnkyerɛ okay obi tie mi sisi a ade bi aka wa kyɛ sɛ wo eka bi da so woni ba bi a wodi ukiri bi wura pa ye kyira wa daddy ye de enkomo no eba eye na wie ye a enisa na ye tie eye ye papa yi ebra wo de ne nsɛm no tudwa o kan bibi fa eye abaya Tracy ehu efa sɛ obi ebe poison eye eno no ho enko ba poison say ye poison eye obi eno de eye wo food poison ebu wo honum kra aduane bi wo honum a wo ka bo mu ana se wudi a eno kwampo etimi ekọ say obetimi enya eye food poison ebia na enye nipa bi intention say obi a wo tu wadu ana se wo ye wu say eno nti no say uba bonten ebebe kasa ensem bi si ana se osofo bitimi ba bonten ebe kasa ye be poison eye obi na wantimi ankyerem se ebefiri abusuom ebefiri namfofo ebefiri baabi akokodi di enti hwe eye wana montu ana obi bi eya sa ensem no udi o se untu ho ana mo ana udi eye prophecy number so o se utu ho ana se eye papo se eye boni se ujidi o se unjindi o no woni nipa na wasase show okay aha ehunu nabot ejapade ma ne komodo enti wo komono fine. Okay. What you say? It is the person be check Tracy watching me say. Baby will be a child. No more shame no she. What you say? Greatness attracts envy, attacks, and enviness. What you must say? Yeah. And pedaye de soliti aba. Any break aba. Dominis and Sonta Crache. Iti peda ye be peda wodru bia. So utira nye ya na udidi basa. Wo bebia basa de wo pebia na wo ya. Wo wadamfo kra betumi de adruagu obi ani wo fia mwedi ewu. Na wo wa didi wo fia ewu ama na ekobisa. Ye no bi ekobisa no.
Celebrities baby omo. The woman, 18 and make catch it a Ghana mine. Assassin, so be a one on mine. But who will be a one to Anthony. But who will be a focus share by open one to Anthony. What must say? Because it would be a black, or be poison walk one to buy one. Daddy, yedi ensem no AC o wa futu bi e de ma ahwefo obi show kwadan na eda eye no so bibi e ha no oje no ho ba bia enje obepese one wo ebedi eye empunimpu fa wo cha kwan etu eye eduane tufo ya me ka chi obi an se o ha obi da wo so amane bi da wo so obi tie me ko US obi tie me ko UK all over the world you are facing a certain challenges you are looking for a man to deliver you. Yeah. Take my contact and contact me. Okay. From a number na friend, my Lord God will save your destiny. Or sure na me be fa me so, ama wo sheble no wabrabo ana. Jo, daddy, ya beda was na order for Prophet Jeremiah the number and the screen no so into betimi afa na woni no atwetwe enkomo na chese de ha wo de etete wo ni nyina no woni ni di empu enimpu ewo ahomatofo no so enkwa ede a wo haw no nyame enam no so ebeyi ede afri wo ede ama order na ha na de enkomo twetwe no esie and it's like videos na share on all the social media platform no so media any equia sikapa makram Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yede kunja papa nkwane yedele. Se ope ekunja papa abla Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise. Yawa kunja bia wa ha kunja bia ope bia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboa odele with. Ofia kunja misimu. Na wangasa ofia kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt ade aba we ye di ma etufo bo e kunja bia ope wasase we so na obiri ye bo anko na betu ma China kunja pe na ye ni bi but e kunja bia country bia kunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say e kunja ope say ye ntumi enya ma wa bla azikra na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe janse ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboa Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboa din kita ho bia free 0558 78 2268 ana se 0277 tie no mani 0277 469933 ekunja bia o pe no Isaac Nana Obiri Yeboa no ntunchia se o pe kunja we enene mpa seta no ma no free no ma no Isaac Nana Obiri Yeboa be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia o pe enene mpa seta Nana Isaac Obiri Yeboa nkwa na ebetumi ama obi e wo Ghana ha